Pošto se tiče Petrovca, naša obaveza su 3 boda. Igramo kod kuće i čeka nas jedna teška utakmica. Što se tiče Petrovca, mislim da ih krasi najviše to zajedništvo. Pored svih njih izdvojio bih možda par mojih saigrača. Nikola Vuković, Marko Franete, mislim da imaju odličnu sezonu u Petrovcu, ali mislim i da oni nisu na pravom putu kao i što su bili prošle sezone, kao i mi. Znamo koliko nas čeka teška utakmica, ali naša obaveza je da pod Goricom uzmemo 3 boda. Prije svega, naravno da je bila važna pobjeda za nas. Bilo je to veoma teško gostovanje u Kotoru. Vidjeli ste sami prvo poluvrijeme protiv Bokelja, nismo imali šansi, zatim drugo poluvrijeme postigao sam gol mojom slabijom nogom i dao nekako vjetar u leđa mojoj ekipi. Što se tiče mog samopouzdanja, eto taj gol i gol ranije za reprezentaciju što sam postigao, naravno da mi je dalo još više samopouzdanja i eto to je samo motiv da još više i jače radim. I što se tiče ekipe, nastavit ćemo u ovom ritmu i da uzmemo naravno 3 boda i protiv Petrovca.